Postoji jedno staro pravilo u narodnoj medicini koje kaže da biljka svojim izgledom često pokazuje koji organ leči. Ako ikada u rano proleće na rubovima šuma naiđete na biljku sa pegavim listovima koji po svom obliku i šari podsjećaju na ljudska pluća, naišli ste na plućnjak. On nije dobio ime slučajno. Vekovima pre modernih sirupa, plućnjak je bio osnovni lek za sve što pritiska grudi. Danas, u svetu zagađenog vazduha, vreme je da se podsjetimo zašto su ga naši preci toliko cenili. Ovo nije priča o čudu preko noći, već o biljci koja strpljivo i temeljno čisti vaš respiratorni sistem. Ostanite sa nama, jer na kraju videa vas čeka moćna čajna mešavina za pluća. Plućnjak se uspješno primjenjuje kod svih vrsta katara disajnih puteva. On pomaže telu da razredi gusti sekret i olakša njegovo izbacivanje. Bilo da je reč o suvom kašlju koji vas iscrpljuje ili onom gde osjećate težinu u bronhijama, plućnjak deluje kao prirodni melem. Narodna medicina ga koristi kod gripoznih stanja, upale pluća, kroničnog bronhitisa, pa čak i kod najtežih stanja poput plućne tuberkuloze. On smiruje upalu sluzokože i vraća mir vašem dahu. Također, čaj od plućnjaka se pije i kod problema sa urinarnim traktom, naročito kod pojave krvi u mokraći, jer ima moć da blago steže tkiva i zaustavlja krvarenja. Kako se pravilno koristi? Da bi biljka delovala, disciplina u doziranju je ključna. Standardni čaj. Piju se 3 šolje dnevno. Najbolje je pripremiti čitavu količinu ujutru, zasladiti je medom kada se prohladi i piti u malim gutljajima tokom celog dana. Na taj način sastojci stalno vlaže grlo i bronhije. Prah u mleku. Za one sa izrazito slabim plućima, 1 kašika praha od osušenog plućnjaka pomeša se u čaši mlakog mleka. Ovo se pije 2 do 3 puta dnevno. Čajna mešavina. Ako pravite mešavinu sa triputcem, koprivom i preslicom, postupak je isti. 3 šolje dnevno, uvek toplo, nikada vreo čaj. Ostanite do kraja za recept. Ko ne sme da pije plućnjak? Kao i kod svakog moćnog leka, postoje ograničenja. Iako je plućnjak dar prirode, on nije za svakoga. Trudnice i dojilje, zbog nedostatka opsežnih kliničkih studija i prisustva određenih alkaloida, savjetuje se potpuni oprez i izbjegavanje tokom trudnoće i dojenja. Mala deca. Deca mlađe od 12 godina ne bi trebalo da koriste plućnjak bez strogog nadzora stručnog lica. Plućnjak sadrži tanjine, koji kod veoma osjetljivih osoba mogu izazvati blagu iritaciju želuca ako se pije na prazan stomak. Problemi sa jetrom. Osobe sa teškim oštećenjima jetre treba da budu oprezne, jer plućnjak pripada porodici biljaka koje mogu sadržati tragove pirolizidinskih alkaloida. Zlatno pravilo. Plućnjak se ne pije mesecima bez prestanka. Obično se koristi 3 nedelje, nakon čega je obavezna pauza od najmanje 7 dana. Za hronične plućne probleme preporučuje se sljedeća mešavina. 200 g plućnjaka, 200 g triputca, 100 g koprive i 100 g poljske preslice. Ova kombinacija nije samo za kašalj. Preslica obnavlja tkivo, a kopriva popravlja krvnu sliku. 1 kašičica mešavine na šolju vode. Odmah ujutru spremite dozu za taj dan. Rezultati dolaze polako, ali su postojani. Plućnjak je tu hiljadama godina, strpljivo čekajući da ga ponovo primetimo. On ne zamenjuje medicinu, on je pomaže. Ako osjećate slabost u grudima, dajte šansu ovoj skromnoj, pegavoj biljci. Pišite mi u komentarima da li ste ga ikada koristili i kako ste se osjećali. Podelite ovaj video sa nekim ko se bori sa upornim kašljem. Možda je upravo ova informacija koja mu je potrebna. Čuvajte svoja pluća, jer ona su izvor vašeg života. Vidimo se u sljedećoj priči.